Ulam phang kiyeng da warthain ka jala ba met baling do hakasiningkong ulale chakasnong nong saulia kabadan hasora kum kadak ban le buram ya kasni kerpang jong Reverend Thomas John kabadan hasora hakane ka jingli le buram bat ban kanma ya kisniang gibolole khamtam ban penyo ya kidak khasi bat ban chakri ru ya ka emlang salang hagi babon kiliang đắp ra cái gì smoke men cái khâu và ai ngủ dùng lấy và do hè cái này cái và khi bắt bên non buram đầu new shakri dùng lấy và lawat poi cũng hay cái này cái hàng nè hàng nông sản nè tăng gì cái gì try cái trong cũng missionary là lắm cái tiền cái trong lấy và cái rồi cái brio jadi day ini ke imlang kesalang. Dan ini ke Thomas Jones di kalau kesni ke terbang was dang hi daga balang nadu kesnem hiajar kendai spa kendai bumi kesnem sinot ke belong ke balang mau kar Padai kejing raki kejing dap sispa san posnem jong kejing wan kejing ni sekri jong ulai baik ini ke tom lapha da kabalang nong saulia nang ni lembah district presbytery bak sinat tempat ya ke sinat bakan penlong ya kan ke sengi kum ke sengi kerpang kamu sedun sidi bak sinat ru kala pediang ya kan ni nadu kani kesnem sejar kendai spa kendai tuai hakaba lap penlong ya kini ke Thomas Jones di kum kabalang hang ni hanong saulia nadu ketika snem hadu menta penlong tikna ya ke ji seng ke bakterpak manla ke snem yung ini uba medba ulalit ru banbu sentiau hau modul jong Thomas John kabadan haplau jong ka office trikam jong ka Thomas John Shillong of Mission hakane ka sni lai dan rangkat ru UCM ka KHGC ba titas khan ameli ka shela ba balajit sinram upastor FR Kharkrang u Commissioner and Secretary ka Meghalaya Assembly Dr. Andrew Simon bat kiwe ki diurang ba haba ajin kan hakate ka sni ba medba ulong ba menta kum kinum ikmat kidon kabanta ban but di ni ka rususan kabalawan ra hakpo yeng dor ba thau an house nam aljakat pra na kabanta ban penbor ya ka sarkar pedeng ban penrung no ka ketien khasi hakrnit ka bapra ni ijidul jong ka ridi sencar na kaliang jong ka sorta kala penanay yang dikasi ke depan itu ya uni urapa udah beran Thomas Jones balawan yuk cat ban poi hagadeka sinong apa sora no soli ngai scam bat ngamdan ke apiin bo wan du bat mission ke jong akaba katum kijingtip ki bangidon dalabu bilong ba ini Reverend Thomas Jones lawan sini omtang nakabenta jang balang hindi lawan du nakabenta banhay yakit sekri nakabenta kujongi kum kajadun rio kalau ke badon kami ngi bangin mau kerpang ke pun ke sini nama ngiyok ya kalat kelenti banyo ya la kajong ke kien hakidok dak top ibanong kita iban pin itu yangi kum kajadun rio bro sekiwe di state jela baca kapati kunjuk bro soban ong ba nakaliang jaga sokar au arja khatpang na simi ka resolution badai banten tu dong ya ka sokar India banten tu ya ka tin khasi jadi hawai kalau don lag mat tin karu ya ka ban busuk no ya ka pakai itu kapan long kata kepimpin tin ke ba ni itu ke barat tidak juga ini soba dan ini kan pasti ke ba ni dapat di dokumen dan termau di baba bolawan
ya kaban poyang ne kata kaban kuna Hakani ke cingilang kabalengkon nakaliang ba medba ula pentip ba sarkar India keladep manmang shipau krusan pu arlak tengka na kabenta ka ying mani jong kabalang pestrian kabadan Giant Hills Artillery but East Khasils Artillery